Chuki hola Assumption Church ningkan phokep ki chok sermumang katalon pon. Lakhain ko rapho Nilip constituency ki chuki hola Assumption Church arta ningkan phokep plingsi sermumang katalona jai mek paman pon. Kedam tang pharokre sirkebra toxikebra planingkan thang ni phai Christiani si chuki hola Assumption Church ingpupon. Sonse pening ningkan an ningkan phokep nang choksi thang ni phai sirkeb kebla pen Christiani thoma farman talon pon. Sonse ki jutsiara ni ketalon pon along arna maphan ingdugar dom si arna malam hehu chethan pon pen ar musitami chejeng pon. Kedam tang pharokre sirkebra toxikebra planingkan pen Nira ingko planning kan an chuki hola Assumption Church along father la pen sister asai ke claim ki doana topan kar chupon padu sonsela bangso sermumang ke talon along aluhia man pen Bishop Paul Mateka Difu Diocese John Timung Father Vicar General Difu Diocese la pen Palestine along Kurusar President Secretary la pen ke doan ke theke dinga tum stame chetong dun si mesen men ke talona jai mek pachun pon chuki hola pen amir sonterang nang ke palia birta malam news Golden Jubilee ke talon na putak nang ithe kan politika atasi dele tu media tu fan tu sermumang komite open ada pan kadom kaciro kadom kita neng ji tu kadom kaciro dari tu Assumption Paris lagi 1974 sengkat bersikicing ini 2024 itu ningkan phokep kita lo dari sermumang talon ko labang so talon along itu anam bakang konten itu kadawe motor bukan pendang lo open mesen pen itu talon pini bajut long lo bapet long lo kasih itu ngafrang si anam pancuro lo lapen lapang su asal memang pen itu kecpacini kang tu mata itu Assumption Paris pengelan lo ye itu kedam dang an kami an nama pan hodai lo akino an bangken itu dia anam yang dia itu si tuning kepono lasan data sel itu monit sejata itu kedam cokci kedam tangan ningkat cokci itu kelilian tak dia cang lo non kewang dia ni ningkan asengkan apa nilai itu bangsa Assumption Paris oita ajo se bangsa nama biota cetang lagi dan monit ijan tan se itu karbiang long kacing hon seroi lagi apa itu biota kemi pipon bom itu itu langsung nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta